Pakistan ga tainaba Western Front ta ahenma minyang thamlabasu chahi ani helaba Manipur gi crisis ati nathaiduna chatpa yaro haina kotuna phongdokre leibak asida Pakistan ga tainaba Western Front ta oiriba phibam asida ahenma minyang thamlabasu chahi ani helaglaba Manipur gi crisis asida center lengakna nathaiba yaro haina Committee on Tribal Unity kotuna siduna pangthokiba Kuki ses o singi mifam amana hairi Kangpokpi district ki manung chanba Chadar Hills ta Kuki CSO single loinana Kuki Lal Holup United People Front UPF Kuki National Organization KNO yauna pangthokiba mifam amada Kuki singi oiba political solution gi matangda khanaki We forward for separate administration for Kuki zo haiba thimda Kangpokpi district headquarter da laiba LNC hotel da pangthokiba mifam asi isam chamba mifam amanate Kuki zo singna chahi ani hena Changshilakliba Kongjang asi hanba lairoi haiba du Delhi da khanganbagi padamda chathabane hairi Committee on Tribal Unity kotuna sinduna pangthokiba mifam aduda irangna sohalaba Kuki singbu resettle tawba yauna separate administration gi matangda khanaki hairi India Pakistan gi ceasefire gi matangda Donald Trump na mana launaba hotnaribase gi matangda wahang hangani haina Arjun Kharge na phongdokre US ki President Donald Trump na mahaki mateng na India Pakistan lebak ani gi marakta ceasefire laikibani haina claim tawriba asigi matangda laingakta wahang hangani haina Rajya Sabha gi opposition leader Malik Arjun Kharge na phongdokre India amadi Pakistan lebak ani gi ngamkhaida lairiba ungkanaba asigi haudi oiriba phibam amadi lebak ani gi marakta ceasefire yauna all party gi mifam ama atuba matamda kaunaba laingakta hairagani loinana Donald Trump ki wafam asigi matangda wahang hangani haina Rajya Sabha gi opposition leader Malik Arjun Kharge na phongdokre Paumi singdang asi wangang laduna mahang hai US ki President Donald Trump na mana launaba hotnariba adubu Prime Minister Narendra Modi amadi Central Government na yadri hiram asi sensitive oiba maramna all party gi mifam pangthokpa matamda hiram asigi matangda kari thokibagi amadi telephone kari wari sanakibagi haibna singba singi matangda khanagani haiki Harau rauda laiba RSS office thugainaba hotnaba miyo ani fare Mamang sahi gi November thada lamdam asida miyana changchilakiba ihauga mari leinana Imphal East District ki Sagolmang Police Station na konba harau rauda laiba RSS office thugainaba honakibagi thawdokda chenabani haiba miyo ani ngarang security force kangbuna yumnang khunau awang lekai fagat pangamle hairi Police ki pawasin hai faraba miyo ani edudi Imphal East District ke yumnang khunau awang lekai Hawizam Kumarjit sahi nimpu manga amadi Hawizam Mangangsa Singha Elias Naubi sahi nimpu manga kawi hairi Amaromda Manipur Police na sangsilakiba drive ta ngarang tongan mafamdagi huran kiba amadi namduna lakiba gari taruk fagat pangam kiba loinana tongan ba gari humdrani pandagi tinted glassing lokthokra hairi Kuki masa ahum lubak kro taramato henbagi number 4 ga konana Churchandpur gi New Lamka dagi fare Malenge kaithel da lubak kro taramato henbagi mamal oigadaba number 4 ga konana Kuki masa ahum security force kambuna Churchandpur gi New Lamka dagi fare hairi Police ki pawasin hai thasi ki tarada akangnaba pawama fangbadagi security force kambuna singnaningai oiba mawongda lakba 4-wheeler ama Churchandpur district ki New Lanka da khanduna check tawa matamda miyo ehumna gari adu da lotuna purakpa number 4 kg amaga gram chamaga humpumari fagat pangam ki number 4 sing adu tongan ba soap case maudra tareta hatuna purakibani faraba number 4 adu Chaurangna Malengi kaithel da lupa kro taramathoi ga lakh manga rongi mamal oigani number 4 ga konana faraba miyo ehumadu Churchandpur district ki Gausin Kup Bank dagi Minulun Balphai sahi kuntramari Sedang Village dagi David Nehatin Thang sahi kuntranithoi amadi Apollo Bank dagi Lunkholan sahi yangkai humdoi kawi makhoi dagi mobile phone ahum 4-wheeler ama fagat pangam ki fagalaba polam sing aduga loinana miyo ehum adu mari lainaba police station da numit adumakta da Kushinakre hairi South Kashmir gi Sopian da Bharat ki lanmi ga Langskar itaibaga khutokna bada terrorist ama hatkre India amadi Pakistan ani gi marakta ceasefire thangkibaga loinana lan lekraba matung ngasi ayu Jammu and Kashmir gi saruk ama oiriba South Kashmir gi Sopian district ki manung chanba Jinthapar Kheler area da Langskar itaibagi terrorist singna Bharat ki lanmi singda landarakpadagi maike animakta khuthoknakre thawdok adu da Bharat ki security force ki kangbuna Langskar itaibagi terrorist ama hatkre hairi
पाउसिन हाई इंडिया की माइकेदगी सिक्योरिटी एजेंसी सिंगी कांगबुना खा थांबा कश्मीर सोपियान डिस्ट्रिक्ट की अकोइबा मफमसिंगदा टेररिस्ट फ्री कश्मीर की पोस्टर थेटपगी थबक चथरिङैदा एटेक अदु चथरखिबनी मदुदा भारत की लानमिसिंगना हंदुना नोमै कापदा नाकल अनिमकदा खुथोनकी नोमै कामनबा अदुदा लश्कर इ ताइबगी अनि सोखिबगा लोइना अनिना नाथोक्तुना चेनखिबनी हाइरि PM मोदी अमसुंग PM शरीफ लौसिंग लैबा लुसिंगबसिंगने हाइना मालेंगी शक्ति लैरबा लैबाकसिंगना सिंथानरगली इंडिया की जम्मू एंड काश्मीर लेबा पहलगाम टेररिस्ट चथकीब टेरर एटेक्टा मिचम कुंतरु हाथख्रब मतुंग इंडिया टेररिस्ट मथक्ता लौखलप ऑपरेशन सिंदूरना मरम ओइरगा इंडिया अमसुंग पाकिस्तान अनी की मरक्ता अकनब लांजाव थोकप याबगी फिबम लाकपना मरम ओइदुना तोंगान तोंगानबा इंटरनेशनल फोरम चिंगदगी लेबाक अनीदा शांति पुरक्नबा अपील तौरक्पगी मतुंगिना इंडिया अमसुंग पाकिस्तान अनी की मरक्ता लान की फिबम मानबा मोंगदा एटेक चथनबसी थासिगी तरादा सिजफायर एग्रीमेंट तौखिबा असिबु मालेंगे शक्ति लेरबा लेबाकसिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ असी तुंगी खनबा लौसिंग लैबा लुसिंगबसिंगने हाइना सिंथानरगली इंडिया अमसुंग पाकिस्तान सिजफायर तौनबगी खोंथांग लौखलिबा असिदा यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना अचौबा थौदांग लौखिबा अमदी G7 लेबाकसिंगी इकुई कुइदना फमखिबा मिफमदा इंडिया अमसुंग पाकिस्तान लेबाक अनिदा सिजफायर तौननबा अमदी तुंग कोइना शांति लैननबा वारेप कया लौख्रबा मतुंग लेबाक अनिगी मरक्ता हौजिक एटेक तौनबगी चांग असि हंथरगली NEP 2020 चनरबसु तरे सुबा अमदी निपान सुबा सेमिस्टर करंबा कॉलेज तमगदोरिबनो खंगंदना लेबगी मायोक्ता देसामना लुसिंगदुना मसिंग यामलब माहिरोय सिंगल लोइनना खोंजंग संसिनख्रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंग इना स्टेट असिदा 2022-23 की सेशन दगी चनबा हौकिबा पॉलिसी असिगी 6 सेमिस्टर लोइरबा 7 अमदी निपान सुबा सेमिस्टर तंगदोरिबा माहिरोय सिंगना करी कॉलेज तमगनी करी सब्जेक्ट तमगनी खंगनरिबा असि अथुबा मतमदा खंगनगदबनी हाइना क्वा कैथेलदा लैबा देसामगी मयाय लोइसंगदगी मसिंग यामलब माहिरोय सिंगना एजुकेशन डायरेक्टर की ऑफिस यावना मणिपुर गवर्नर की ऑफिस तमना ngasi थोमजिनख्रे ngasi नुंगथेल देसांगी लिसिंग मखादा माहिरोय सिंगना संथिलखिबा खोंजंग अदुगा मरी लेनना देसांगी प्रेसिडेंट मयेंगबम चोमोरजिना पाउमी सिंगना फोंदोरखिबदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असि स्टेट असिदा कॉलेज एजुकेशन दसु 2022-23 की सेशन दगी इम्प्लीमेंट तौख्रबगी मतुंगिना अहेनबा बेस की ओइना जून 13 दगी 3 सुबा सेमिस्टर की एग्जाम असि थागदौरिबनी लोइनना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंगिना अंडर ग्रेजुएट असि सही मरी ओइगनी हाइना लाउथोक्तुना मसिगी कोर्सिंग हांगदुना तमली अदुबु लाइबक्थिबदी 3 सुबा सेमिस्टर लोइरबा मतुंग 3 निपान सुबा सेमिस्टर असि करम कॉलेज सिंगदा करी सब्जेक्ट तमगदौरिबनो हाइबा लेंगाक असिना लाउथोक्तना लैरिबा असि लाइबक्थिबनी लेंगांगना लाउथोक्बा ngamriba असिनादी NEP 2020 की सही मरी के अंडर ग्रेजुएट असि चनदे हाइबनी मणिपुर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंगिना अंडर ग्रेजुएट के अरोइबा सही मरी असि मतम चांगना चममनरगा लाकपा अमदी 6 सेमिस्टर लोइरबा माहिरोय सिंग मखाताना माहि तमनबा कोर्सिंग हानदगी हांगनि हांगलोय हाइबगी चममनबा लैरिबसि मणिपुर गवर्नर अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना अथुबा मतमदा माहिरोय सिंगदा खंगनबियो हाइकी